Speaker Kalome. Hey, in Governor Zom Takina, hey house, soy kakan ngai katlanga. It's one a copy kan neya. Hey lomom kop maya mani nam trongin mizo trongle. Sab tronga tiar tura oma kan in lama tepo kan zir tlangin karinga. Kan tiara kan kewa kan kew no na piang hian kan lomin kan lim tol tola moti mai turin athu athai maya. Azong zong hian soi sena ni don lova maro chu poimo kati zualte kan tar langanga mizo mi puite hian sarkar kan nei sarkar piana tang khan du thusam kan nei thina sarkar tha sarkar chakti te beiseina kan nei sang thin khop maya chu kan beise thinang chu he sarkar thara hian kan mudon ni in na langa Governor thusawi bul channa khan kan chiar vekin karinga sarkar thar lungphum aron tar langa pu speaker iphalna in kan soinon lokanga chungchu sarkar chak ti te langtlang le rin har sanate sukyang tura rang taka malachin le mo phurna langam sarkar ti kha ania heta mo phurna hian responsibility mai baka accountability te po anianga chutiang ang sarkar chu kan din do ni in alanga helai ron zia dan hian alomom khoping ka sia he kan lungphuma ti hlotlin le kan heta kan in nga tlat lo hi chu a member te mo ani ve thungani ti kha kan riat acha ome ti chuan asoi zelna khan kan rama hian he ram chunga in to de la ti changtlun baka ram India ram mina tumane kumsang ni somli le pasaria ti hlotlin tum ane kha aron tar langa chuta po chuan kan state hi factor lian tak nive tura min chona kan mua chu tuna kan ngai to chon kum som ni le pathum lo om tur chunga kan na tur min pe ni inalanga he chona hi lian tak le har sa tak angin langma sela kan ram chung ka tan mi puitana mason na ral tiang min kai pui tura min nor kal tu lian tak ani ngei ka be seya chutiang chon member te pon kan man thiam acha ome ti chuan mason na ti aritam ta le maya mason na ti kan soya chu azung kan en chuan voina he session kan thut khom chan budget hi ania governor thusoi phek ni na khan pu speaker iremti na in kan chiar lokanga budget hian atumber chu khotlang le sumle pai mason na atana thil tum sang te ti lo thling tura theina resources kan nei sang te man tangkai ania budget tin hian kut na thok tu te mani kut koya e zong te sumdong te le e zon na dang sanga mason na bo ruak tha siam saka mi chen khatan chau ni lovin mi pui zong tan mason na thlen atum turani atia kha khan ashil fia chiang le in ka sia kan budget nakina he nakin loka kan phartur hi atame mo atleme mo dik tak le rin tak le fair tak kan man chuan he hian ram le mi pui tan mason na nasatak athlen nge yang ti ka ringa tin chu tiang tur chuan ei ruk le lem hle na lakata kan von him angaya kan budget hian kan ramtan ra du chwa tura fir taka kan man thiam baka kan peipun thiam te po apoimo ome tin phek lina khan kan hua pu speaker iremti na in helai toite hi hantar lan lok ka dua paragraph ni na khan thua soi mai atok lova ataka malak angai to ani atia kha hemi bupum puya hian athalai ber han thlang te ti don ta se helai tlar hi kan thlang furin ka ringa achan chu thua soi hi alo tam to a are to a ataka tho angai tak set zetani tin chuta chuan kan kalpui masak tur arontia kan handa fiscal stabilization financial consolidation kan soi warta le maya thil tharani to lawa ka soi fia lo mayanga hei hi karin nga na pakhat ania tin kan thil tum masa kan policy masa ron tar langa a tha in a fin thlak le in ka ria ani a chan chu bulchan na kan ti mai asap chunga a foundation kan ti hi a nge tak lo chuan a chung lama tang hian a chim te a om le thina Chuvang chuan he foundation nge tha kan nei hi apoimo ma heta tang hi chuan kan economy ni phung kalphung hian omzia anele zwalanga kan tumram min thlen pui nge kan ringani tin a phek danga khan kan hua avai ka soilong mayanga kan rama investment ti tura
malak chan lak angai zia kha aron tar langa achan chu kha kan ram sum le pai ti pun nan te le kha sang sanga ease of doing business te po ti tha ani ti te po tar langa hemi konga malatura Mizoram Sustainable Investment Policy sang ni somni pali dinani hian atak taka he sarkar hian malak atum zia alantir chiang leng ka shia anga hlelom tak zet zetani tin agriculture hi governor soyang khan pu speaker kan eizun na le economy masona in nga na pakhat ani angin kan sarkar chuan agriculture le akai noi sector te masona angai poimo berang atia chu aber tur tak te poni in ka shia a tin hei thai thar chwa le na tur in kai shwaina operational guidelines for agricultural assurance fund pom ani ti te po aron tar langa hei hi rammi puitena kan nga lel em ani a tin thai thar han soita ka chuan tuna kan soi zo kan discuss zo ta ka khan ni em mun phia chungchang kharon langa hei hi ZPM market study team tena antarlan phek somni pangana khan pu speaker chair lovin ti hian ka soi mayanga he mun phia hi February 13 ani awangin budget session te kan han ngai tu akan nei hun tur kan ngai tu hian sarkar hian alaka ma alang man arin lawa wangin study team te rona angin tuna December changa January le tun February hi chuan kan ken ko dan tu rakha kan tar lang lem lo ani a amai ro chu budget thara tangin ti kha ani a Chuvang chon voina po hian abuana ma in kan kher ni te po in alanga helai hian sarkar ina malak tum dan mumal ta kaneya tun kan leader te pon an sui to kan ngai thak to kha khang kha atakin alalang don chawa ati na tur le na tur te akal phung tur te tun budget a hian kan pharin kan soi tlang don chaw ani ti chuan pu speaker atop lam ka thleng mayanga heng kan soi tak te baka hian road sector nuaya project ti changtlun te tin road technology man tangkai tumna te poron tar langa infrastructure lama mason na enfia tour avil tour dinani ti te po kha kan hua he hi poimo a building lian pui te eng emo kan han sa kan han dina assets kan nei te hi ani dan tur anga man lo atam a hlui hlo ne mo thom that ngai sum sarkar sum hek taka siam that ngai te atam thina wangin he infrastructure vil tura Mizoram State Project Monitoring Committee kan CM kai shwaina hnuaiadin ani te hi rammi puite kan hlima kan hui mai ni lovin kan thinlung chung takin kan hlimin kan nui ani ti chuan thalai te tan malak tumna kan hua tin zirna konga malak tumna ron chhop chhuaka kan hua pu speaker tourism chungchang te ruihlo do na konga malak na te asoi chunzom achak om khop mai chuti rualin member dang te tan hun ken acha in ka shia a ti chuan heng zong tiama mimal taka ke maina ka ngai poimo chu mizo namni phung nundan le khosak dan hum hal le vorlar ti hi ani a kan governor thusoya le khazia ka kan hu angkhan ram le namma min siam tu hian arel swallow ti kan tarlan angaya kan pian chwa pui ni na le kan nun phung te hi namdang te ta na en ton tlak zir tlak le thang thar te chom nun tlaka kan nut sia apoi mo hle a ke ni lo hi kan ram le nam min hum hal sak tu tur an om lo wangin in lung rual na le in shia thiam na te in mangai na le in thlop ton na ne na kan in sui nghet thi apoi mo a khovel dang mundanga cheng kan zo na thak unaw te nen po in sui khom le zai rela he aina sazoka sarkarin malak atumna hian kan lom tak zet zeta thei top kan chwa don ani tin heng zong ti lotling turin mi puite po in kan sarkar kan thlop that apoi mo ome he sarkar thar hian mal som na tam tak dong sela sarkara be se na ngatu mi puite tan chan na le in nga na tlak sarkar lo ni zel turin tu sakna ka hlan ani he motion of thanks hi hauh zom takhian min adop sak turin ka nge ne pu speaker kalome